mi agon agenda fast ko ko ngale ituro ecche agon mi tiwan hissa ko lafa agenda la tiwan isas ko ngale agenda lafa agon hissa ko dana mi agon mi har be difa mi agon table da mi timi ai ijaga university consider sg ajan kurma fanwa fa paper ngabe mi civil service fanwa fa ecche mi tiga mi nani yani agon me 11 February kuri goten nimma fa fonwa goten nimma fi ko mena Sunday yago men jasana onnane ehma awal miti be hun hissa ko dana kam agenda dafa hissa ko dafa den kulli jasa fam bawa na mes men hafta ga Sunday ga bawa dafa tibe fonge kam paper be fon feni fenno na hemi awal men danna woni ke kulli okay to أيوة أجندة أول ما تركوا لنا من أيتام بس جاي جنكوا أيتام قلت تركوا لافا من تريد أوت قلت هي مياد أنا من كورا ما كديه قلت مي عندن هذا أول ما مياد باري بيا مي با سادا كونسل بس باري بيا سادا كونسل بس مياد مي باري ودا نو ديبيوتي أحمد ناريش डिप्टी मेयर अहमद नरीश अहमद आइफान रिशफा निज़ाम रिशवान आयशत नाजिमा मरियम मरियम नाजिमा सईदा रशीद निज़लीन सईफ इब्राहिम अबू बकर रिहान दें उन को जन को बनी ज़मीर आदि नहदा जुमला साद बेफो no lekan itu, oke zambil banget, oke. Koram hamwati awal mi agenda fast kolla berta mata husara. Mi SG ajan kora mi simisa as item itu kolla agenda fast kolla husara. Ada orang bersyukuria, orang from ittifaq mi fast way. Dua ane awal mi ada kejar abe mi tak ane mi meeting ne mi muhim meeting ne economic message abe mi egar jasa egar jar e meeting awal abe dan je ma awal wakisa bu awal mi deputy chair hawa ko fagon da go tangat den he ma awal ko no sala anje items mi gole mi ma ko item sala la fa awal dana yat da awal daru iphone awal jon ko danje माले वाले विदेशी कोरा मी illegal वेफर तक अभी होता है उन्हें इदिकम बाबा मीटिंग ने कम किन्हें तहत तो होता नहीं है उन्हें कोस्ते इदिकम करने को रिया देवने में मी अगर मी एजेंट आइटम हाथर को फंसा लेंगे तो ओके उस जगह दिया सर्विस वाला तो बेवन मार सिटी काउंसिल 70 वाला तो के सत्य के 30 वाला रस्मी हम जैसा जामिया फास को होशाला याद शुक्रिया तो मुखिया बेफोन वोटा को फास दिन आवन दाना मी 70 वाला आइटम इधर को तो होशाला मसले हिमायतपुर में बिनारा भी वजारा के नंबर सत्य 70 गणवादी एक अब्लिक 70 अब्लिक 11 सिटिंग दिफावा मी काउंसिल के बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के प्रोजेक्ट का गोली के बिनता रजिस्ट्री आदि बिन हवाल को काम के दियों इफ्जार हवाल को मैं गोले को तो मशवरा को गोते निमो नी का अने अवन निस्सा का फन सिटी नी का मी बागो तकी अने अवन अतो का मिता अने एवस ओरिजिनल मी डॉक्यूमेंट मी एवस डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ने दे अवन बेनु हम मी प्रोजेक्ट भी हसा का फाशा को अलगोड मी बिंग हवा को रम बनार अलगोड कने हवा को रम कम बिमेक का बेस एम अलगोड मिता सोय को सिटी फोन वारोगा हवा को जे बिमे नेंगे ते का नुकर भी अलगोड बोलेनी एम काउंसिल एकोला ओरिया इच्छ हवा को मी मैनेज को हवा को इरुगा मी मितनो ओरिजिनल भाट्टा हवा को कने मेरा अलगोड को हेन बस फुरिहा डॉक्यूमेंट गोस में हारे बने हेमा अगर इदिफवान सिटी को हुरिया ओरिजिनल अगर मन हवा को दबाशे देरो अगर मन कॉपी फरत हवा कुरान में अगर मन के मकसद की मी प्रोजेक्ट सब या सभा का मी फेरी के अंगस या सभा का निमी
ರೈತನ ಲಿಬೆಂಬ ಹಿದಮೆತ್ತ ಅವ ಲಿಬೆನ್ ಗತಬಂ ಎಮಿ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಹೊರಿಹಾ ಬೇಫುನ್ ಗೆ ವರ್ಬಡ್ ಉಮ್ಮೀದ ಮಿ ಮಿಕಂದ ಅವ ಫೆಟಿಕೆ ನಿಮಿದಿ ಹಿದಮೆತ್ತ ಲಿಬಿ ಅದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇತರ ಆಮದನಿ ಲಿಬೆನ್ ಗತಕ ವೆಗೆನ್ ದಿಯೋ එනස් ඒක ඔති කෝචක්කම හව කරම් මේ කෝචක්කම හව කරම් මේ ගොතෙන් අලගොඩ සාෆුණවාති සිටි නුදෙවිගෙන් මොලෙන් එහෙම වාහක දන්නව හැන්වණිය පාරක අලගොඩ මේ සිටි නුදීගෙන් මෙකන් නොයකන් ඔයකම තිබේ ෆොන් විශ්වාස වේදානති හිතංගරි ඒකතන අලගොඩ හිස්සා කරාන මේ දෙ අලගොඩ උම්මීද කරණි අලගොඩ මේ දී සිටිය ජවාබ ලිබි ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් එක තාකි කවුන්සිල්ගේ සීදා කවුන්සිල්ගේ චේතක වාති වේචක අලගොඩ අඹරා මේසවක ලිබුණා වාහක අලගොඩ सिटी जवाब दी गोतंग हम अमल को हम बस तफातन को अमल को एकांत तनियम टका अलगोन को फरात दिबंबा हुरिहा बारद में दिबन को यगिन को अलगोन हम मुली काउंसिल सरव आदि हम वजारा में इमारत कुरमा बिनारा बे वजारा गे बेफन सरव अलगोन में हम इराद करे हुरिहा कमे एम्मे हम खुद देना हम अब निम्न टक पर में कम एग्रीमेंट आइ गोत ते वाह का दन्नवा हम हिस्सा को दे हम उम्मीद को नीचे ता वहां अलगोन दिबेन का ඒ නිසා කොන්ද අවුලන හැම මේ ඉලිගල් ඉමිග්‍රන්ට්ස් ඉඳලා ව්‍යාපාර තකාවේ කොට මස්වරතක කරවේති එකම ගොස්තන් අරගන්න ඔන්න ඒක වයිෆාන අරගන්න ජොයින් කොන්ද අරගන්න ගොස්ලා මේ ජසද කරගෙන තමයි ඩිප්ලෝටි මේ नारिश में तो और बड़ा शुक्रिया दिहे awal beraap nauda adulibet beraap doh hamabet dia tina khatre fain hai khatre ashi no itu ama bodom besama alo agenda number 3 ko kuriya gandan Malaysia City Council mozufun ke uniform beno ko usul ga draft ad mozufun ke card design sample la gole ko ton council meduga mashara ko goten nimmu biar tibe fulung gatuga onna me Malaysia City Council ke uniform beno ko mo usul nget miya tibe fulung ge City Council ke uniform beno kurmuga usu me arte be fulunga to wenna me te hama council of fast kollo matta ka hushala me aro me korim bes beno kuri hama usul me usul a koda isda he genefa me ni estimi ane fa ituru kora ona isda he ko bat ituru no anen buna eti ingoda fast kollo ad den mozafon ge kaada deeti me arte be fulunga to wenna me deeti me ingota be fulunga
islahe tibbe fulunge hiyade ane ituru hiyade nekkam wanya ingota fast kolla mehar kuriga kaadu ge illani kuriga loga mehar aa kaadu huriya mozafunna dirmattaka biharu ge council ge logo akiga fast kollu mattaka tibbe fulunge hushaire famiwani etane nimmala faako tema commerce councilor ingota husha fast kollu hushala la fevka ebbe wastayadu kollu devwa saif ni hushala wa fa ingota fast kurang awundo hushala shukriya councilor saif adi councilor nazima khushari fawagota isla fast kullan councilor saif ushala councilor maryam nazima dash nazima taid ko fawagota aw vote ngahadana fedoda nawata huriya council vote debugoda hazirana tibbe huriya council ngi ittifaqun fasid एजेंडा नंबर 5 इदारी गतो मुशाला मस्सा दिनेटे तरग्गी गदहन दियास अशाविस गने राज्य की तुरु तीन सरहद गा बयस्वे रिजर्व दुमशाई राज्य कोम्मे अतोलेगा मदोगेन याने चापा ग्याम कुरमा रायसुदुमोरा निमो अगुलगे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट एंड एनर्जी निकम शाउगल का फाल करो कुरा काउंसिलता एफोसा तोलवाला फवाती एकमा गुले गतो मशरा का गोते निमो अलवर फ्लो हुलालन ए काउंसिलर गे हियाल उजाला काउंसिलर साइफा ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೀ ವರ ರಂಗಳು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್ಕಾರು ಮೀ ನಂಗೋಯಾಗಿ ಉಳುವ ಅಳುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗ ಮಾಲೆ ಖಾಸ ಕೊಮ್ಯಾರ್ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಹಮ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹರಕು ವಾಕಮಕ ವೆಜ್ ಇಂಗೆ ತೋ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಹಮ್ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟುವೆ ಕನ್ನೆ ಫೆಂಬೋಡು ಅಮಸ್ಸೆ ಹುಟ್ಟುವೆ ಕನ್ನೆ ಹಮೇಕನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮೀ ರಂಗಳು ಕೊಗ್ಗೆನೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಮೀ ವಾರೆ ವೆಹೆ ಮಿಂಬರ್ ಮಿದನಿ ಇತುರುವಮು राज्य कोम्मे आहारक्वेस आदि मी उदागे असर माले विस्कुरा मिंबर मिदनी इतुरम එහෙන් කොවවණී වියා මාලේග කුරිම්ම සවගොඩ් මේ රත්ත දිවි රාජ්‍යගේ රත්ත එතන හාසහර වන්ද මිහු උළුඟුර මැනේජ් කුරා නැචරල් ගොත්තකෙන් කුරේ ඒ විතරෙන් එක් ගොන් මේ ඩ්‍රේන් වාඩ කහලා මේ පූල්ස් නූනියා වේවු කහලා ඉච්චි මාලේග ඉරුස්සුර හොරේ කිතා බෑවරේ එහෙම මවුගොඩ හිතු ඒ බාවතුගේ මේ arrangement තහක දෙවෙනි ගොතකන් අවුඩුවෙන් පාක්ත ඩිසයින් වංජේ මගුත ෆ්ලඩුමෝ කුරින් ෆුර්තම ड्रेन वेगे गो सुस्वा तनकी पाकुतक्कम वान जिहेने එහෙන් හුරි සරහදු තකින් අවගොන්නෙන ගායම් කුරවි ජීයා ඒ ඇක්සස් මගුතකුන් යන ඇක්සස් පෙනා එක්කොන් ඇබ්සෝබ් කුරවේන කැපැසිටි නුනේ අවගොන්නෙන්ගේ මාලේගේ මි ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ලෙන්ස් replenish rangal kurevene goittake fennani mihar wara nudavas duwa wara gos awgonge fen ema algondu hitu miga mi sarukaran algonne husherugin hushalaru kon bawate kontanege konkahneche paketto hadani that is up for discussion algonne kawabe committee te rat kureviya mihaptag terega nimembaran hinnani hamaji fanna haftaga faswana min committee kun assess kurebun algondu hitu rangal khasako environment committee ka committee kun kobato hori options aki dukollawar fursat ekkam kannu fenenge to mige tereng algonne nan ham algonne zuwanun nasha kodakudin nasha umun doswimi nasha gos tibevene mi rangal mahaltake gaim kurevene malega miulani mikal mahalta maduege miharus e algondu hitu mi initiative ga sarkara ebbarun didumaki mi council ge masuliyate wara rangal kamekkam fene algondu ge hushayumaki midannawa he committee ta negunima anna hafta kama be committee ka mi environment committee followagen e befunna emme viable livi kongo ettake to ballo afa proposal de sarkara hushaylu e gutkas du kollar fursatikkam kannu fenne shukriya itor councilor Maryam Marihan Nazim itor councilor ge hiyalenne councilor Saif Fateh Hushaylu vigota anna hafta galmenge daimi committee ta mi almen council on fast again dialoga almen council daimi committee to hemene environment committee ya mimasala hushala almen mi council almen amal qurana gottaka ki ko bakan council committee ga mashara for nimmo for council flowing almen etige magadu goten nimmana gota hushala Maryam Riya Nazim tayir ko fa gota tibbe fonna fenoda nawata ko wote
حضرنا تبدأ بريا بيفون اتفاق فاسد එදෙනා නම්බර 6 මාද මගමතිග 4 ෆෝල්ද උරොත්තක කුයිය දූකුරි පාකින් ජාගතක ගුලේගතුන් රයිතුන්ගේ ශකුවා කවුන්සිල් දිබමුන් දාති පාකින් ජාග දූකුරුමුග අමල් කුරා උසූල් මුරාජා කුරුමා ගුලේගතු මෂරාක ගොතෙන් නිම්මෝ අවඩ හේවණි මේගව සම අතික දෙම්මේ අවුල්ම මේ අමල් කුරි ගොත අලුමගේ මේ දායමී කොමිටීත මේ එකුල වාලා නිමුනිම කමා වුන් හුරි කොමිටී අලුම මුරාජා කුරුම ෆහුග අලුමෙන් කවුන්සිල මේ නිම්මා ගොත්තක ගෙනවුන් කන්නේක මේගස් අලෝඩ ෆෙන්නේ මුබුද්දුර ගොතකි එගොත තිබේ ෆුණගේ හියාදු හුරි කම වානම නොනි ඉතුරු හියාදේ හුරි කම වානම අලෝඩ හිතුන් ඒකම් ෆාහ කොල්ල දෙබ්වා ෆියා වර කවුන්සිලා මරියම් රිහන් නාසිර් बिहार आउट दम में हुशैरी गोता मरियम रिहान नाजिम ता ताइद को अदि अरे आयशत नाजिमा से ताइद को फवाती आम ए हुशैरो ए गोता अने तिबेफुन फेरोडा ना गोता का फास्ट को देवा नन्नो हजरना तिबेहुरिया बेफोंगे इत्तिफाकों फास्ट कौंसिला नहुला आदि एजेंडा नंबर 7 का हुशाराफा वसाता कौंसिला नहुला आदिया जवसा आडु निवेती एन दुआ का एजेंडा को देवंग एदु अडा नफावाती ए आइटम एहन दुआ का एजेंडा कुरंग अलवडो बेदु कोल्लनी ए येतुरो मिहार तिबेफो आतु गवाने एजेंडा नंबर अशग्य गोतुवा मिहार इन्नानी सिविल सर्विस कमिशन हुशाराफा वसिटी तिबेफो आतु गवाने मा सिटी काउंसिल में आफा आदम आजिम बेदोसाफा दन्ना मा सिटी काउंसिल इदारा सेक्रेटरी जनरल मगाम मी होम मिकोशन मी कमिशन के कुरव नंबर सते गड्याशे यूदान अशार डिसेंबर 10 यूदान अगुलिग दन्ना दिवस सिविल सर्विस कमिशन सर्विस कानून के फंसास नो एक इब्बर माद्दा हागा गानूनुगे तिरिस अब्बर माद्दा गोतु मते एकोलवादन लोको कौंसिल तक सेक्रेटरी जनरल मगाम मी होम अयन कुरुमुगे उसूल दिया सेकाव तिम्मन इस्दाउगे सादर माद्दा अलिफगा सेक्रेटरी जनरल मगाम एम मगाबिल फराते कमुगा कडालानी क्राइटेरिया गे हुरिया बायकुं एम मतिन पोइट दुबन फरा कमुगा बयांको फवाती तिया कौंसिल सेक्रेटरी जनरल मगाम एम मतिन पोइट दिबिगन एम मगाबिल फराते गोतुगा होइफा वनी अफाज वजीह नसीर फंबर काफ काशिदु एडिकेट नंबर ए सिमन अशन एकिन हतरें हतें अश दिवराज इदारी दायरा का लामकोसी उसूलुं हिंगुमो गानूनुगे सते 26 वन माद्दा हागा वागतुग मतिन ते कौंसिल सेक्रेटरी जनरल मगाम अय्यन कुर्मा मेदु कौंसिल गे लफे कौंसिल गे निम्ममका एku बद्दोग बायरे हुरिया मेंबर सोयको फावा देहा 24 फरवरी 11 दो ऑफिस बंद कुरिन लिबेन गो हद्दवा दे दन्नम मिसिटा को वजीफा कुरमतली फरात को पॉइंट लिबन को तो शीट ए शीट अदि वजीव नसर को वावर हिस्सा को फवे आ दन्नम बतिगा तारियो ती कौंसिल लफा बद्दुगा बारी मेंबर सोया कमिशन नुदिदि जनवती कौंसिल लफा लुबुड़ कम बला मगाम मीह को अय्यन कुरमुगा प्रोसेस में कमिशन कुरिय गेंदान वागस तन्नवी गत एमा पार्लिमेंट एबा गत मेको मेगे कॉपी पास कर ले बस
මෙයාර තිබෙෆුන අතග මේ A2 sheet වාන A2 sheet එක marks දිවිසම ආවේ තිබෙෆුන ෆෙනවඩා කරනවා ගත ඒ මාළු ඩහාලට කොට දිවේ සිවිල් සර්විස් ගානෝලක ෆන්සස් නොවෙප්පට එකේ වන මාද්දාග හාගා ගානෝ 30 අවවන මාද්දා ගොතුමති එකලෝන ලෝක කෝන්සිල් සෙක්‍රටරි ජනරල් මගාම මේ හෝම අයියර කුරුම ඔසෝග දෙස් 21 තිම්මන ඉස්ලාමක සාධන මාද්දාග අධික සෙක්‍රටරි ජනරල් මගාම එම් මගාබේ ෆරා කමුගා කඩාලානේ ක්‍රිටේරියා හොරියා බයකුන් එම් මතින් පොයින්ට් ලිබුන ෆරා කමුගා බයන්කු ෆාතේ තිය කවුන්සිල් සෙක්‍රටරි ජනරල් මගාම එම් මතින් පොයින්ට් දිබිගෙන් එම් මගාබේ ෆරා තකමුගා හොයිෆාවා අවෆල් වජීර් නසීර් ಫೆಂಬರ್ ಕಾಫ್ ಕಾಶಿದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏಕೆ ಸುಮೆ ಅಶೆ ಏಕೆ ಹತ್ತರೆ ಹತ್ತರೆ ಅಶೆ ದಿವರಾಜ್ಯ ಇದಾರಿ ದಾಯರತ ಲಾಮಕ್ರೆ ಉಸೂಲು ಹಿಂಗುಮ ಗಾನೂನು ಸತೆ ಸಬ್ಬಿಸನ ಮಾದ್ದಾಗ ಹಾಗಾವಾಗುತ್ತದೆ ಮತಿ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಮಗಾಮ ಅಯ್ಯನ ಕುರ್ಮಾ ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫೆಡರಲ್ ನಾಗತಕ ವೋಟ್ ದೇವುಂಗದ ಹಾಜರದಂತೆ ಬಹುರಿ ಅಬೆಫುಲ್ ಇತ್ತಿಫಾಕು ಫಾಸಜ್ ಎಹಮಿಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ರುಹು Secretary General එක්කම දන්නවා සිටි පනවාද මොකද Secretary General මේ අයිසාව මේ සිටි කවුන්සිලර් බද්දෝ මොහොෂාලා පවා එජෙන්ඩා මොහොෂාලා පවා හොරියා අයිටම මේ නිමිගෙ මෙදී බයවර රැද්දු හොරියා කවුන්සිලර් වරබ්බඩ ශුකරදන අස්ලාම අලයිකුම්